Nigogona ria kwamurwo kwa muthikabu Solesio Rutere wa kanitha wa Korino kaunti-ini ya Embu no ta mutugo na witukio wa kanitha uyu ndaramana karingaringa ricio irateithiririe etikia guthia rwimbo hatari kigwatio. Muthikabu Rutere araitiririo maguta na ruhia kionereria gia kwamurwo kuma gikiro kimwe gya utungata nginyagia kingi kuria aramurirwo na gutuo muthikabu munene wa kanitha ucio. Igogona riria rirahumbirwo riri-ini ngwataniro ya Korino kuma kanitha itiganite hamwe na inime gatũ ta Heze Ndung'u. Hindi igogona riria atongoria matiganite a kanitha uyu ni maroire kanya na kuria thirikari gutacũkia ikinya ria gukinyiria muingi githomo gia bata na ukinyaniru wa njanjo ya murimu wa COVID-19 niguo kunina hahu iria muingi uri naguo wigie njanjo iyo. Si mbaya, lakini kuna kitu tu moja imepotea, na hiyo ndio tunataka tuletewe elimu, tufundishwe, tusome, hata ikiwa ni vitabu tupewe tusome na tuelewe vile hiyo dawa inafanya kazi. Au njia zingine inasemekana haija timia kiwango, wengine wanasema haija timia kiwango. Tunjue kama imetimu kiwango, halafu tutakubalia. Kurigana na John Maro moigite matingitara arumiriri ao guthecwo cindano iyo kana kwaga guthecwo amwona o matiuikana ni njagiriru na mathina maria gicungiriria thutha-ini. Hatuna amani na hiyo sindano tunaambiwa. Njoo hata hiyo sindano mambo yake hatujaelewa na tujaelezwa vizuri. Tujasomeshwa mambo ya hiyo sindano. Na hata hii corona wakati ilikuwa ni Mungu tu. Na mari tumevika ni Mungu. Nasema tukiangalia tuone iko na faida, tutashukuru na tutaichukua. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kĩhara.